ça va bien, je pense que ça va. Igifaransa wazakiretse sha. Igifaransa se nicyo gitwaye. Ntakizi. Igifaransa ndakizi. Wese urakizi? Ndakizi. Uzikize? Je sais pourquoi je t'aime. Uyakoze arajyana ibyo muri YouTube bimwe njya mbona. Bivuga iki? Je sais pourquoi. Ngo iki? Je sais pourquoi je t'aime. Bivuga iki? Ndakushuje mu kivandimwe. Yarakucaza. Ndakushuje mu kivandimwe na grand frère. Grand frère wabonye. Sama grand frère. Yitwa Philibert. Philibert. Yes, Gorizo. Amakuru? Ni sawa. Waje gucuranga. Reka ntabwo naje gucuranga. Gorizo yise yadukanye ibintu by'imiziki. Yadukanye ibintu by'imiziki urambaza igihe amindaho ngaramukumbuye nguze hano. Amakuru ki Philibert? Ni sawa, meze neza. Ya Chance. Hajya Chance. Zihoresha. Ututoki twawe. Yes, nikoraho. Sawa, meze Bameze neza. Meze neza. Cyane, nta problem. It's okay. Wese meze bita. It's okay. Twizere ko meze neza cyane twaje ngo twibandire twiganirire as usual. Icyongereza. Hese ko mu normal. Igifaransa. Nyine nk'ibisanzwe. It's okay. Philibert rero se meze bite? Ni sawa cyane. Gorizo se uramucurangira aririmbe? Uriya menya. Urumva bibasha? Mubashe se. Urumva bimeze neza nta kibazo. Haleluya karam. Amen. Haleluya na data. Umva abantu mudukurikira rero munsi ni musique gusa na bintu byinshi. Umugabo mubona turi kumwe yitwa Philibert. Yani Philibert. Yes, Gorizo. Yitwa Philibert no umusore ucuranga imiziki cyane akagira harya bimwe mukora bya musique babyita ngo iki? Sound system. Sonorisation. Sound system. Sound system. Sindano. Sound system. System ya sound. System ya sound. System da sound. Mu gifaransa. Je sais pourquoi je t'aime. Wagakuye hehe? Ku YouTube. Kavuga ngo ndagusuje mu kivandimwe. Ibaze. Ese nicyo bivuga. Kandi ibintu byoroshye. Ubwo rero mu bana turi kumwe turaza kugenda twiririmbira ubwo mu minota mike cyane urabona ko dusa nkaho twaje dutinze gake ariko iminota turayibyaza umusaruro ukwiriye muragera mudutelefona Gorizo ngo yemeje kuririmba indirimbo yose baza kumusaba. Ndakurangira. Ndakucurangira. Ubazisaba cyane byari byayisha. Ngaho uri turirimbire kamwe akushaka kari. Kimana. Oya na Kimana. Ndazima. Haleluya. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, Thank you for the day. Gitariste. Sound system. Ibyo bikuye hehe kandi? Gitariste. Bikuye hehe? Okay, muri dictionary. Nimero ya telefone iri hariya ubwo ikintu tugiye gukora ni More Music. Cyongereza. Amini nyine tugiye gukora ruze Cyanze tugiye kwirindira raka. Turinde twongera turinde twishime tubyine. Tucinya kadiho. Inuza icangwe urayizi? Harya niyo nayo urayizi? Nazindutse kare cyane yo dore naje kugutaramira
urayizi se ndayizi ngo twishime tubyine ducinya akadiyo tukomeze yego nibyo nimuze dutarame fata ku rutugu nibwo buzima yego nibyo nimuze tubyine dutarame tunezerwe dukomeze yego nibyo haleluya Yosefu reka shimwa Yesu rwatubyaye ukomeza ubucurange tube ririmba It's okay. sing Nimuze tubyine dutarame twishime tunezerwe ubuzima bukomeze yego nibyo wabyumvise Ferbe sindizi urabyumva agenda amakontereta aya ntabwo amakontereta uri ugenda kontreta gorizo ngengera kontrata uri umusirimu urabizi numva ndabizi Eh, bese zikurira agenda abizi shangira kandi tungara akahe harya ubwo ndayizi ukuri kwiba ndabizi wowe waririmbye ryarya muze tubyine gira rata nimuze tubyine dutarame twishime tunezerwe ubuzima bukomeze yego nibyo bishyira hejuru hejuru guteze tuzamura ijwi nyazamuha gutya dushyira kuri hoti note bangura umuyaga telefone niba ziriho twitabe telefone musabe ngo izi ndirimbo aririmbe nubwo ari kuririmba nk'urugi ntabwo warinda ku rugi uririmba nk'idirishya ririmo umugezi wabona ari kurira hino nijoro Bite Gorizo, ni byiza sheri amakuru ni meza uyu munsi ni konseri turi live uyu munsi ni konseri ni ikirori turirimbira akaririmbo tukururindira akahe sheri iyo mwana dusengera komera abakobwa bakikarama ari kuvuga iyo mana dusenga irakomeye birakomeye cyane nk'amategeko nese urayizi ndayizi iyo mana dusenga irakomeye haleluya wowe ugiye tuyikoreho twagiye noneho twahiga iyo mana dusenga irakomeye imana itabura gusenga imana ivuga mu masengesho imana dusenga irakomeye yarinze karani iyo mana dusenga irakomeye yarinze sebasitani iyo mana dusenga irakomeye yarinze fideli dusenga irakomeye nayo yarakurinze iyo mana dusenga irakomeye yarinze abanyarwanda iyo mana dusenga irakomeye yarinze n'abanyarwanda iyo mana dusenga irakomeye haleluya haleluya imana dusenga irakomeye imana itabura gusenga imana yumva amasengesho iyo mana dusenga irakomeye abeshya se reka da aze imana irakomeye uzibashikoraho wumva irakomeye wagira ngo iryo atize ikumvise yakudiye nkweto yagutera urushyi Shayira data we mama urarenze aganije imikino ku mana it's okay iyo yari imwe umwana yipfubije urabizi urabizi umuntu wabaye umusore ndashaje wakoze icyubako oya wagira ngo ibitize wapi bideri mureba arakomeye yani muze
singo. Waba wimbeshyera. Uriza yarananutse. Unanutse. Warananutse reba. Akaboko ukuntu kangana. Aninirira nije. Ntabwo bakikugaburira se. Sinkirya. Kubera iki batakikugaburira? Sinkirya no. Yagenze biti. Nsigaye ntekereza ko nkunda. Mutarama yakugezeho cyangwa sha? Mutarama yamugezeho cyane. Twongere twitabe indi telefone. Twamajageze ute? Mutarama nyine ukwezi kwa mbere. Tarama gashyana rero Renata. Halo. Imekenda. If someone is there, I have to call us. Yo. Gabanya icyongereza. It's okay. Nta kibazo.